رمضان 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 يا حبيب. صلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قلوب جميع الخلق أحيا بنوره وألسنهم أحيا فزكى وعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعوذ زمتنا مبوع نعوذ دينتي إبادة نعوذ جلتي تياء تبان ما تدار فن ما تنغهن ما تدار من يبقى باندان تونا نعم فهم بحسكين نعوذ لعن بالملائكة سماء الشيخ الجماعة شوى الحج محمد الفلكي نعوذ فهم وكرامة وبرزه وهذه فبيان ونيا زنقول من شيخ أحمد الرشاد نعوذ دول ونيفلي نعوذ فهم وكرامة كسهرة دوتري Dr. Mahmoud Bawumia Munya Vice President Ndumana won songmo wani yana mzasa na won parme zanto mun wachama na do don kwa kufuado na won pamba nasara tibe yuna mboma na won parme ni ya zanto bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ناول ين ألم تعلم دنبون عبمي بانما annan laha ban kadaman dumana wune lahu wunun su mulku samawati sagwana poinnam wunun sule wal ardi tengwana poinnam ba wunun sule so kan su tengban so kan su zo sada na wunun sule na wunun namle wunun mal da sulense demi pala wan namle go ma da pala sonda pan nam zo sa man tengban kana won gwaza kana ta paso wunun kunya tiru wunun nam huwal maliku wuni nya won su zo saman tingbane almutasarrif wato an lebgoro won bor sham kayfa sha won bor shar kam tingban ma man zo salaran yan iza in akarru bi annahu huwa alwahid alqahhar bile ka bidi table ka satinin dumanna wonyana na yino nyo alqahharu mun dumba wadaba alfa'il ma yasha mun tumdu won bor shar la ya'tariduna alayhi bukunna won bozo في نصه بعض الأحكام وليس كوين صص آية شانا كتلا هني هرده بيشرنا إيمان ناون يزغ سانا تنبان النات ويتون شركة مدد بتون نبنان بوزو وما لكم دبليزان تنيا من دون الله ناون يانغا من ولي يكسما ولي واتو ناون دب سنبالما ولي الأمور ونسو دبا يلا وديان من ونيا ناون كان أنت زعلا wazan lo manti na won bi na wonne na wonne na wa yalla kam na won fune kana da tan lan ta pi wale wa wali yidin ya wasma lala dablan wa yetile ga na ta tan lan sima to lala dablan ma ya ku ya na won wa kambora dan nan da na won wa kambora dan nan da na won jan wa da be nan to lala sahan wa ma kana da tan lan ya ni wa ta pi sole wasmo wale la wonu shelwan malgbar ma na wonu bala wonni shelwan malyuna na wonni nan bala wata ba shelwan malgum da na won taban bala wana pon shelwan malkiyana na wonna ponan bala ken wala in sa'ala ne la utiyanna wai suhman na wonni to wala in ista'azani wa mi bo gubna man na wonni ya to ashar la uziyanna in yara won yangu hal ta pa ko ya to la dablin waye ta pa ga la martaba sai dan ya wali ngo won kam lo shelo rogo jinati ya no yan tuho me
to naana tɩ tãn la n yɛl ya ne ŋun maŋ yãn bãngsda la ned maa noon tuho dẽn zo waliinim yika tẽngban puuni dũniyã ku tɩ zĩnd na alaafɩ waliinim bɛni bɩ me nyɛla ninvuɣu shɛb bɩ biɛhagu puuni di pa la bɩ mal la zuya ka a yɛn nyɛ ŋun mali zuli chɛni ŋɔ walii yim bala ayi o tun tumsa n yɛn waha ne zaɣala nyɛla walii yim bala bee pa wali kamar Sheikh Ahmad Tijani alihi kadama rasulullah sufinim yɛliya ni nabiyyu alladhi khatama baba risala huwa alladhi fataha baba wilaya annabi so ŋun kana ti kpari tuun tali dun doli wa kande na nyaanga ba ku lahi nyɛ tumo to lala annabi maa ŋun lahi yoo waliyi dun doli zaŋ bahi den zo nyi yɛli ni waliyi kan to di ŋmaa yɛli na annabi Muhammad kari annabi nyɛ waliyi nim zuɣu lana den zo Shehu Tijani waliyin bala da adam yi yisi zaŋ alqur'ani zaŋ pa wa tooni ka tom lɔnnɔli ka dabiɛm ka di bin milo ni naawuni kamar ni yɛn yɛli shɛm ŋɔ ʒiri ka ŋmara ka kuli zaŋ qur'ani zaŋ pa ka yɛli ni tarika ti Tijaniya ni larabawa do so n daa tahali na noo mi daa pala waato n baŋdi gba a nyɛ zɔmi duma naawuni ka bi tooi boli lala niri maa ni doktor ka niri shiri nyɛ doktor ka yɛli ni Shehu Tijani daa pala baŋda maa doktor tali maa kana domin poi doktor tali gba bɔn nyɛli matakari gba na nyɛli bio ka rasulillahi sɔhibi nim maa zaa ŋun daa lee mali shahara gbaŋ ka daa n to e ni bi daa pala baŋdiba to Shehu Tijani wan yina ti sabi litaafi shɛŋa n vɔri niriba kanna waatɔŋ adiini ni n vɔri niriba kanna diinil islam n vɔri niriba kanna tarika ti Tijaniya ka naan chɛ wa litaafi shɛli din kuli nyɛla litaafi karili nyɛli ka di nyɛla bɔhisi ka bi bɔhiri o zaŋ chaŋ adiini ŋɔ polo ka o labisirili Shehu Tijani wa malla waatɔŋ yumaayɔpɔin ka alqur'ani be wa zuɣu ni wa ti yɛn paai yuun piila ka hadisi gar hadisi tuhipihinu be wa zuɣu ni n nyɛ hadisi sahihi to niri kuli mala hadisi gahinda dibaayi kɔŋko gba mili ka a yɛn ni paai fan nyɛ o ma nyɛ mamman gba zaa mi ni ʒiri ka a ŋmari o ma lala niri ŋɔ malla yumaayɔpɔin ka alqur'ani be wa zuɣu ni di pa lan karindili ka di pa ni tajwiidi ko karindili ni ka lahi mi alqur'ani maa maana wa yumaayɔpɔin maa puuni wallahi ni yɛla shɛli ŋɔ ka a yɛn yɛli ni din niŋ a lahazibsi jam ti lihi ti daalifa kpɛma Shehu Lukumanu Bamba Shehu Lukumanu Bamba wan niŋdi wa tabsiri bi shɛba wan zaŋ zali ka yɛn ni bi tim qur'ani fasara maa bi yumaa la a gba yi tɔɣi maa do to pa shɛli din nim maa mi zaa Shehu Tijani rahali barika puuni n bala niri shiri mali yumaayɔpɔin ka alqur'ani be wa zuɣu ni di maana nima ko ti yɛn paai yuun piila ka mali waato annabi hadisi din nyɛ hadisi sahihi tuhipihinu ka di be wa zuɣu puri ŋɔ puuni ka ti yɛn ni pa baŋdin daa nyɛ o ka yɛn nyɛ doktor to wan pa baŋdi ŋɔ maa an nyɛ baŋdi ŋɔ maa litaafi dibaala ka a sabi a litaafi dibaala n be tamal daani ka bi kɔhiri li a litaafi dibaala n be Ghana a litaafi dibaala n be Afirika a litaafi dibaala n be duniya to ŋun lala Shehu Tijani so bin yɛ no nyɛla larabawa do ŋun n tahi tarika ti Tijani o mi daa pa baŋdi ŋɔ maa to kuli chɛli gba Shehu Barhama Shehu Tijani haadimin nim puuni wa daali maa ʒiri n bala Shehu Barhama ni kuli yisi an duniya yaanga zuɣu n gindi booni niriba kanna la ilaha illallah po tingbanni wa daa ʒila kaulaha Senegal tingbanni n bala lala Shehu Barhama ŋɔ an duniya tinkara ko gilin daan 75 n vo niriba kana waato Naawuni jama polo kana yɛn tom nyɛla ŋun wuhiri makaranta ka mali makaranta ai paagi kaulaha Madinatul Bayi n ti nyɛ Shehu Barhama karin zɔŋ wato larabawa nim gba nyɛ afa nim be di puuni n wuhira o nyɛla ninvuɣu so ŋun niŋ hidima adiini puuni ka sabi litaafi din kpaŋsiri adiini yɛltɔɣa ka di paai litaafin daandaan pisopɔin naanu ka ti yɛn yɛli ni ŋun bɔŋɔ ŋɔ maa ni o daali fa daa pala baŋda ni larabawa doo n daa nyɛ o a ma pa so n yɛn yɛli ni larabawa doo n daa nyɛ o ka daa larabawa doo nyɛla ninvuɣu yɔli Shehu Rasulillahi nyɛla larabawa doo to daadam zinli ŋmari ʒiri amaa suhu din mali yɛli din mi yɛli maŋli zinli ŋma ʒiri ka a nyɛ ka o yɛli ni Shehu Tijani daa pala afa ŋun n zaŋ tarika ti Tijaniya na n bɔrimi nin bɔhi nyɛ ŋun yɛli lala ŋɔ maa binshɛɣu bin bɔli tarika ti Tijaniya ami li bee tarika ti Tijaniya di pala bin palli nyɛli
ben sha ben nan da tarika titiga an yan nan shirka ba bala tarika titiga ni yan yarla tam shirka da nyala fatiha ni istighfar ni salati nan ti annabi ni la ilaha illa allah kadala shehu tijana yalna tinana shehu tijana potele to da zo tikar hasada nyala ban bi'an yale kanir kamwon gboba hasada wa kuto nyanto tale annabi an alhasidu la yasudu won kam nyan won zabro nywele wa kuto nyato tale te ba hebe o to tale o kuto nyele dan zo wali na mi yikon bi hawo pune to duniya ku to shin na lafi zaman kam min won jirle da biyan me nyama chamte ko wato arais wa ma litafin nyele da mulki sosul anbiyayin lam lihmadu pune na wumalla wadaba annab hadisin yel wa malla wadaba ka ba biya duniya ya so banyala pehta so ba pira ba pune tun kulji en wa kala la daba pehta ma pune yino yi kulci son yan zan waza da gbambe ne yan nabi bi du'ana na ba kirma yino yi kuli yan fu washe so zan malik bin dinar ay kana tele wa biya wato ngaram pune ka ba kena mata pa ko sunsune ka kwatuwa ngo wo bonje wo pochi shel wa mal wa lawra nanda da puno be nyele ka rejim ne shebe sayti la ban biya ngara ngo puno be sayti la be za ha malik bin dinar yelya nuko nya na kimbil so kaman yum pe tabiya ko jingara ngo pune ka kwatuwa ngo ne she wa sai so nga man wa lawra ka insan mba kwa pochi karmizia mi sai so kam se sai sa mun yel aku sai ma mba to ka ngarwa punum zaya ne shebe sasi na chimbulwo ka na chimbulwo vai zan ngarwa nan zan man ba kwamwana wati yan lukwa ma ne ka kwa palga lamna ko te tam kwa palga mazo wan tam kwa palga mazo ke yandu mana ambon na wuhla da ba ma ninya so ka banya ka zambi yina wato kwamma pune ka ba yino kam no ne ka diamond bien o yele fara ba mal ma bo la ma na bo ma diamond bi ala kwalgo ne bi so sen kayana iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in nyen na won ka ti jamda san ka ti bor sonsam ko karandale ka pakko ma zon kena maliku bin dinar we kan yula hal ko chante gar ko mane kan su yelman maliku dinar be ngwa zana zan la man ba ko mane in yisima zan ka te ga anabne yelna na o malla wada ba peta ka be dune ya zo so bo fura yino yekulu fugo so yen zanti haba puni yino mbala jamta ko arais anya ne yara ya to ashir ma da wali ne ma biya to ada kempam nir kam za san won mi ba mi wali daraza wallahi kai yara no lan tu wali ya ku banda so na ala nan la tuba to amma lala ne vo so won ye ne won kam nya tare ka tijaniya wayan kela bon ben ya da bati harama ma iza hamin ne ta da fa kyoma ustaz sa'id abubakar ambari ya mo ka lafiyo na wontu mo lafiyo wallahi to tar ka da lambora no yina yel to atumsa ka yel kai mun bo ma wonno to gbo wato ambari ya kale tam na amal pamba ka bien amal pamba ka bien ka bo na pa yaba wato to tar zon ce kala la nirin wayina ta yarla le to asana wan yarum amma mun man karan zihibu puni wa minati jani ya pala ke farsugo wa mini shehu tijanda pala zuku wa mili wai bin mili wan karma fa shamsan ben yelo shehu tijana tarihi ne ya shere to nan zo min waliyin nir kamza sa mun liya barkace na won ka zan wato hasada tabla wa ma to le ne wa ma nabataka wato sima mun yanya ba sama wala nasiran bebe ka sonda mun yan somba nan duma na wanda azaba na wancan ka taban wali nam ka dolba hadisi pune ka annabi sallallahu alaihi wasallama ko yalte domin anya hasada ya de ta kara pune fo ho mabe hasada nyul zabbo de ta kara pune do ka annabi innal hasada ya'kulu alhasanati kama ta'kulu narul hataba waya banka da manyuliya anya nyule de dirla waton da adam tun suma kamar an kulmi bu'um ne dirda kuma shamla laraka nyule ka da dir niri zabra nyule laraka da dir wato de dirlo tun suma kamar bu'um ne dirda kuma shamla li anna al hasida domin won zabra nyule waya yabgadu ni'matallahi tabaraka wa ta'ala na won nam tawga ka dun won ni'ma shal won nam ti wadabla dan ko ce hin wama
wa yansabr jawr ila khaliq kazan da zalunci dan da nawune won kam zarfa nyule ayam ne nawo nyala zalun dira domin awuhum ne nawo ne zan wapin shere zan ti zalan wa ma da bin mono nawon ba mi maka zan to do o di zalun se bozo ko kenyen sar kazan da zan ti zala nyul bin ne ne to ashalan bala dan zo ayatin ya kada adam ko nin ba to nawon daba nir kam won nin ba to nduma nawon daba na zo me ko to ban nawon daba balle ka ta dolba da zo ka nya ka sufi soyer ne ma aflaha man aflaha illa bi suhbati salihin ninir kam wonya zo son wonya tarle no be nya tarle shede wannan la biya wannan ne mo sabanya na wanda su a poi ka te le wato wonya tarle na zo shama la biya wannan ne mo suma kada na wannan kun nam to duniya ya an zo na won ka dam suma na won dam suma na ku biyan na won ka te leba hasada da be fiala kana maliku min al muluk na soda biyan nan nan fune kamar irin ya nan nan motar tabo ya'tihi alimun ka bande kanna wasane wa huwa maqbulun indahu wai kana wato na wasane na woku diro lafiyan yalanga yu'azimuhu da'iman katabugar lala bando kullama jalasa sahan shal kam bando wa yakul kana na wasane te jini yaqulu lahu wa yarla na wa ahsan ila kulli man ahsana ilayka jelgam biya wuzante nir kam wannan adam jela wal musiu amangun nan da dan biya wani ya takfihi isaatuhu wadan biya ma yan so la ko yarna wata misal kamu ashe na wanda tabgar bandon washe mu fa hasadahu rajulun zalin si hasada ba jela ka do so zabo nyule bi jawarihi domin wannan shishi na tar na nawo kan ya zashe karla na wasan fasa'a ila al malik kalalan won zabra bandon wan yulmo ko kana na wasan wa kala lahu tiyana ma fulanu haza an yala za'ala anyo anta takribuhu amma sumarta man wama wa huwa yatakallamu fika wa yaraytu abiyar zan kana yin nawo bihawo nawo won bo wula yaqulu won yala afama tamshar kan wa yarmiya na innaka abkhar anwal nyome nin nawo nwal nyome قال له نعم وين وزابر باندون وين كيف أعلم أنه يقول في هذا ولا كان ينتو بانا يرشما وشرير للمو قال وين نعم إذا رجع إليك ويتلمنا سن تعمل عمله ينقهم وتما فستجد أنه يقول إنك بخر أي قهم وتما أن بانكده تابلة نو يلمن أنو اليوم فهرج وين يلنا كينا wọn kuru yina wada arajula ila baitihi ko bolla la fon wayan wan kana wa'ati amahu ko di ho ben to bendira ko di kalala bendira ma ka albasa gba da marja won di wala la bendira sanga dem mari nyom ka so pa za am bollo ngo de nyaanga ko na yelo ya izhab ila al malik yad'uka jamna sanabuna fa ata ako yisi kana na sane وقال له وانبانا وين ما أحسن إلى كل من أحسن إليك فيلغم بيها وزانتم كم نعدم فيلا والمسيء وأما وانتم ددم بيونا تكفيه إساعته وتم بيرمان الصور قال له دسهنا ما وين أدن مني مرمنا يريد أن يناجيه وبرمن ومنا فون يتبع دسها وين كم نو كويسنو تشانا وسن wancan na wasan tamsal fa don masawbahu ila famihi ko lam wasu tazamman wannan runwo bisa mota ala jawo fa sadaka ma kila lahu fihi kana wasir de table inti yalmaniyatu ashar ben yarto na fa wannan wo fa gadibal malik ni ma kana wasu yisi hatta kataba bi yadihi ko zan wanu sabban wa kana la yaktubu illa li jaiza na ma mi bele ko sabr bantir sono zan chan she wayan to laptini kataba bi yadihi ila amilin lahu ko na zan wanu sabban no be zan chan ne le bandon wa zan chan tati watum tunda iza ataka hamil risalati kayar gban ma punu ngon gboben latta wa way kana fazbahu nyin korgmo ay koro wasilahu ka fu kama ku shiwon fu wo gban ma ay fu wo gban wamla jildahu kazan wato tibna salma zabur sama nzan palwa gban wo warsilu ila ilayya kazan lala gban ma salma wona pallo wo
ka zaŋ li tim kana man Naawuni sani pumpɔŋɔ falamma katabahu Naawuni sabi gbaŋ ŋɔ wa khatamahu ka siili li dafa'ahu lil alim ka zaŋ li zaŋ ti baŋdi ŋɔ fa arada lahu lhasidu ka baŋdi ŋɔ zaŋ gbaŋ ŋɔ yina tam shɛli ka ŋun zabiri o nyuli ŋɔ di ŋɔ o noli kaala lahu ka habli hazihi risala zaŋmi lala gbaŋ maa tima pini wa tawassala bi kulli wasila ka bo fabla n niŋ kpambali tali nambɔɣu kam n niŋ chaŋ wa sani hatta wahaba lahu risala ka baŋdi ŋɔ ti zaŋ gbaŋ ŋɔ zaŋ to fa zahaba ila al-amil ko zaŋ li chaŋ waato naa ŋɔ tumtumdi ŋɔ sani mo mini pini ka naa ŋɔ yɛn ti domin naa ŋɔ na ʒin zaŋ gbaŋ zaŋ ti so ni o chaŋ ni shee bi tooi la pini wan paa ko zaŋ gbaŋ ŋɔ to fa kara al-amilu risala ka tumtumdi ŋɔ karim waato n gbaŋ ŋɔ wa kaala ka yelo al-maliku an yɛ naama amarani an azbahaka wa namala fooro nin kɔriga ka zaŋ salima pala gbaŋ ŋɔ ŋun yɛ ayi pamanin su gbaŋ maa pamanin gbaŋ maa so gba bi zaŋ gbaŋ maa ti ni o zaŋna maa labmi naa maa sani pamanin su gbaŋ maa tumtuni ŋɔ ŋun yɛ ayi la uraji'u amra malik man kuli labsi naa maa yɛlli wọn ku yɛ shɛli maa di naa maa an fawdi amrahu n kuli yɛn tuɣula wa yɛlli wala uraji'uhu n kuli labi naa ŋɔ sani fa zabahahu ka kɔrigu n fuɣi wa gbaŋ ŋɔ n zaŋ salima palli n zaŋ zaŋ chaŋ ti ti naa ŋɔ falamma ra'ahu al-malik naa ŋɔ ni nyɛli wa alima ka baŋ annahu al-hasidu ŋun zabiri doo maa nyuli maa n bala pa afa maa n bala arsala ila al-alim ka naa ŋɔ tim baŋdi ŋɔ sani ni bi bolimo bin bolo fa dakhala al-alimu baŋdi ŋɔ ni kuli kpɛna wa kaala wa yɛlimiya ahasin ila kulli man ahsana ilayka niŋmi zaɣ' viɛlli ti ŋun kam niŋa zaɣ' viɛlli ŋun kam niŋa din viɛla labsimo din viɛla wal musii'u ŋun mi nyɛ ŋun tumdi din be takfihi isaa'atuhu wa din be maa ni siɣu kaala lahu di saha ka naa ŋɔ yɛlo kulli maa kisatuka n bɔrimi naa tɔɣisima alahaballee nyɛla dini alam nukila alam takul din bɔŋɔ abi yɛli inni abharu abi yɛli ni nyɛla ŋun noli nyɔ kaala a'uzu billah baŋdi ŋɔ ŋun yɛli n bɔrigum ni Naawuni aqulu fi maliki ma la alam ni to yɛli yɛltɔɣali ti tiŋ naa ni ka shɛli baŋsim kaala lahu ŋun yɛli anta lamma adnaytuka min nafsi nyini sahan shɛli ni zaŋ mirti na maŋ na gatoyta fam maka maa pɔbi la a noli kaala lahu ŋun yɛli inna fulana an yɛla la doo ŋɔ maa ati amani to aman watama la bindiri shɛli kan di lala bindirigu maa lahu ra'iha ka di mali ʒiɛɣu fa karihtu an yashumma maliku fi ra'ihati kariha kan jɛni naa ni o tooi nyɔm shɛli din be n sani di so kan di zaŋ liiga maa pɔbi noli ŋɔ kaala lahu malik di saha naa ŋɔ ŋun ŋmaligi yɛli afa ŋɔ ahasin ila kulli man ahsana ilayka naa maa baŋdi ŋɔ ni yɛri shɛli la ka naa ŋɔ yɛlli wee viɛligin biɛha wati ŋun kam niŋ daa din viɛla wal musii'u ŋun mi tumdi din be takfihi isaa'atuhu wa din be maa nyɛla din yɛn siɣu lala kissa ŋɔ a chaŋ ti kpuɣi tafsir ruhul bayan imam ismail ŋun n tahali na di be ruhul bayan puuni din zuɣu daadam kam a be biɛha ŋɔ puuni niŋmi din viɛla niri niŋa din be di bɔri ni a labso to a mi ti nyɛ ka nin niŋdi o kpee din be bee n tɛhiri o kpee din be to haasada n bala haasada mi na ʒi mali daadam bukata naɣala di saɣindili mi bisimila أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتدبر الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون بدنبو يبورمي أن تسألوا رسولكم ين مسلم نماني بوهي يدوما يتمو كما سئل موسى كما أنا موسى نبن رابن بوهشام دين يبال تريدون أن تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبورمني بوهنا وانتمو سبب نزول هذه الآية آية ودن سلسلنا أن أهل مكة نما اجتمعوا بالعمة وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمة كانت دا نفسنا
وقالوا له انت يلا النبي إذا أحببت يندي برا أن نؤمن بك نتتا يلمان فوسع لنا أراضي مكة يلغم مكة تنبان وتتي كمان دين يزوين يرغم لي يهم زوين وما زا كتكون يتنبان ما كرنان ليفرن دويا كتنتو قرى مبرتبين يلا دفوني وتجعل لنا صفا ذهبا كتك صفا زولو كرلي سلمى انتتي بين يلا كيني وتبعث لنا كسية بن كلاب تيبدو كسي كلاب يوكيا كاني وانتتي جدنا تيبدو مبلا نشاوره على الإيمان بك كتنو شاورا إنزان كانت تتم يلمان لنين بي ترتا يلمان وتعطينا بالملائكة كالها تك ملائكة نم كتنا فيشهدون لك أنك نبي كملائكة نم يسوع ساشينا انت دي شهر نين محمد نين ناونتو بين يلا كان أم تريدون دمو ين مكان ما دمو يبورمي أن تسألوني بزابوه رسولكم يتمو كما سئل موسى كما بن دابوها نا موسى من قبل تون لا أنا موسى نربي دايرا أنا موسى يا أرنا الله جهرا شريعة أشهدنا وكل يهلنا ومفلونه نتتي كتكل نيو يبقى بوني يلي دا نبلا يو كان وما يبدل الكفر بالإيمان نركم وانزان شفرس والتعواتون إيماني فكا دولا أتي كالان يرمى وبرغيا سواء السبيل وبرغيا كتينش سوچبغا هذا دوال ومبونينا ومبرغي طلب الآيات وبولا معجزة ما لا يجد شيئا دونك نوع فانا شل من أراد الله به الإيمان نمو سنعون يتبورون يلمان تبويا يرى الآية ونيرلناون علامة ما قبل أن يتلبها فويكنا ينبودشي وما رأى هذه الآيات وكم من يلل الآية وما زاسا تناون يهرو واتو من سابق فوني ومي كفرسق فوني ومي تفوصل نوانيا شيكا نيا علامة وفويكنا أنتي يلمان توللني وما زوغ بيعلن بلندو مناون قمت بسم الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود كثير من أهل الكتاب واتو نمو شبانيا أهل الكتاب يهود النصارى ود بدويا دنيا كثير من أهل الكتاب يهود من النصارى نما بباميا ود بدويا لو يردونكم بيرنا تو لبسينا من بعد إيمانكم بايتنا ويلمان بيرنا تو لبسينا يهيانا كيتلي كفرنما كفارا كيلي كفرنا بنا يولي بوزو حسدا من عند أنفسهم يولي يلي كار يرنا بماما نيلا شلمان دزو بان يرني تجاني يلا كفرنما شيخو تجاني نلاروا دون دانيو نپا بانdan daño man pen yalle to ban yarla la ngo be pam de wiya bir na to yete tijani yapu be pam de yula bir na to yete amma ba ko to ina to ban le ban bo sibgatullah wa man ahsana min allah sibga tijani ma pen nan ta shim de pen daite de zo tenen no von ya labna yinum ko to la yete de pune to de zo ya bien bien ne yele ma ban dan to na ban pen dan ban palnya nguna she lahbale to da zo ban sha dan biya da punya la shehu tijani ni pen yelma wallahi summatallahi ngun kamnya fa yelma le wa min shehu tijani afanda ni ngun kammi ma shehu tijani dalu fa hal baya ka bo boharo bohase ka nimvo shab ban kulnyar aidi tirongo ka ba yele to a shehu ne ba yelle kama jawahir maani puni ba bozan can wato qur'ani niri karanda al-Qur'ani non wannan da salati tira annabi mun le malla da garwace to Qur'ani bo yele ne fa wailul lil musallina azaba nan tabbata zan ta jampo ba mabiya aizan ni mana anyan wunyan pojan masha can la to ne to bon bo ha shehu tijane salati nan ti annabi na al-Qur'ani karamba den le malla da
shehu Tijani won yelya na alquran karam be pula buta yino way karanda alquran wo wumdilla wattaba na karman la nana tan la man karandel alquran ma ni ya ne borsel din ko nanda din je shele o ko marla balle wata nan to shehu yelya ni zikirin ka duniya yanga zo ka niriyan to nan le ka de lan laada to paaga wato la qur'an karam ngum bahra yi qur'an karam bihne way karanda al qur'an o bu wumdele wattaba ne kama naawun man karandele amma qur'an ma ne yana naawun borsel din ko nan da qur'an ma ne yana naawun ne jesher way nan ka tan ka ce ne to gwaza zikirin kan pala la ulala wadin wo ngum mi bahndingo mun yi karanda alqur'ani o bu wumdele kama naawun karandele qur'an ma min allah yana naawun borsel o ko nangle naawun ne jesher la din ko nan da ne to la ne won nun yi ce qur'ani karma kanan da surata tirana muhammad da so ne do me ne way sosa alqur'ani million piso point way nyela naramba million piso point de ma kan qur'an ka qur'an fa la'natullahi alal kafirin fa la'natullahi alal kazibin fa la'natullahi alal zalimin naawun narba nan tabata nzante shi marba ka karno qur'an ka marashe naawun narba nan tabata ti zalen dirba ka karno qur'an ka dir zalensi ne to le ne wonyi yiko sosa qur'an tamsir kan banaranda ako sasa qur'an tamsir kan banaranda to nyi yike qur'an karma kanan da salati da su domin salati da wuna hal kam ne kaibe kanan lan duma nawun tirala lada dan zo kathirun min ahli alkitab yahudun nim pamya wadda badiyya law yardunakum bi nan to lasiyana ko faran kele kafirnama min ba'da imanikum ba yatina won yarmale kar nyala bozo hasadan min indi anfusihim nyuli nyale kar yibe mammanna kana ammar wa bilal sayna ammar min sayna bilal biliya iza raja'a min gazwat nabi sallallahu alaihi wasallam bi chan bamana annabi yi chan tobne kabti labrana marabi kanisa biyan kamna te garwato aswardu shar church du wasara yansitani lil mawaizi bi pana church du ngo biyan lela nimvo shababan fo unwumde church nim wona nan wa'azu shel yajidana fiha domin bito nyar la wa'azun wane ba'da ahadisi ala zamasha tu'ayyidahuma ala al-iman kar pansir ba yelman latibo bi nabi sallallahu alaihi wasallam annabi wal qur'ana ka pansir ba na al-qur'ana yelman latibo falamma ra'a al-yahudu san shar yahudu nimnya annahuma kadama ammaru min bilal yastami'ana ilayhi bagbal sirlatab latarba tumi'u fi irtidadihima kabnando korse ne be nan reda be yi musulun sene labna chafrase wo puune to den tahale kanya te mango won wum la wa'azu wo kada bian bawo ne do mo me ka afaso nan tafsiriya ne tijani yanyara chafrase wo mon kam nye na wo nyara wo nkere bonne ka won kole na radio no bohanya mami ben ma nyara propaganda nyara bo nya propaganda banya politicien mi ya bambo no ben sha propaganda o kulmi ne ben waza pielle nyel kase ne za je nyel to o kulmi je ne za je nyel kan wonye womme mi ne za pielle nyel ma ai fo ka ba yina te yara ban gum ne ma shiriyan ta ma ne za je nyel to propaganda mbala de nya mon chiranse mon chirmi ne won yar shara wallahi yel male won yel ne shel kan wo mi ne yel male nyel ama propaganda din chakata gargar lambala denya propaganda ma we yar le ka fo yi bambe yi nyanga shiriyan ti amene i yel man le nyele do zo para de katenanda te yar la bam penya ti jani ya de propaganda mbala de chele ya kala la propaganda wa gbahe da biam de ko to na ya ben shaw de zo ben yelle le ma ka ti hanne ben yar shenwa ba ma la korse ne be labna be dadi ne pune kabna yele ya amaron won yelba kayfa nakdir ahada indakum ida tawra ma pune alkawal larga ba wulan le nyele kabiyal hakaza wanyel allarga alkawal de mala kunin sa kala wanyel to nahnu tunma ahadina muhammadan sallallahu alaihi wasallam tiqola alkawal na annabi annu tabi'ahu natiyan dolome muddatu amarina tuntinya filta targa fala nankudu ahadahu abadan kulma wara ta pala ban yan milga na dala kawale den zo shehu tijanan ta tijani yanda be pan won tahlana tun day 1 ta kola ala kawale nan won yal won kar
ke yan to yel ngalga te kace tare kata tijaniya dina yana nan ta tallan yare wadda kathirun min ahli alkitab kathirun min ahli alkitab yahudun puna pam wadda badwiya law yarudunakum bidina to labsiyana kufaran kele chafurnama min ba'da imanikum yalmana tibonyanga kar nyala bozo hasadan min indi anfusihim nyulin yele kar yiba mamman sanna min ba'di nyanga ma tabayyana lahum bayan da yipulo tiba tawrafun alhaqu yalman la yipulo tiba ka nye yalman lo amma ka hasara ce ka bonna ba tawa yalman lo fi sha'n nabi anasa sala bi hawpune da fa'fu anhum cele pamba itere ko mi yimbe yarane wasfahu kay haza hatta yati Allah bi amrihi har kan duman na wanta tahawazaluna inna Allah ban kadama na wune kadirun turin yau ala kulli shay'in yalla kamso to lala ne bo so won ya nan won kam ya tijaniya chafran yau won kala bon ma ala imrana pun ma ayatul mubahala bayimna katina won yar bayina katika nduma na on be shaka mbira qur'ana ne tijaniya yin yala chafro sugo kan yan ne pala chafro so na on ta kan ne da kagwa yele tijaniya yin yala chafro sugo tijaniya ye pa chafro sugo kan ne chafro sugo nya na on ta ta ne da katinyanya yimena musulmi mi yali kul paya qur'ana ne ka guru kya to yimena qur'ana ma bien bi de nan fa waliyina bi so suriya na kul hakala to zo te yodun do ma ba sawaba le ma yere ma man ya ne to zan yin won yele sti ya ne nyere chafo ma kati yina pan qur'ana nyin sama da qur'ana na ko ma da qur'ana yina police park de palati na la munakasha yan ko la qur'ana ndu banda zala ya ne tijani ya nyere chafo so to an zan kyan waya ne tijani ya pala chafo so nyele ngon kam nya tijani ya pala buombiya we nya buombiya na ne ta kan paren ya Allahu akbar ka gba ka katinyanya mbe zan qur'ani ya ka ne tijani na qur'ani nya nyam mamman sama al qur'ani na wala jiri zillin marjir suhdun bi yal man a kuri ya ga no ya ne shew tijani da ya larba do ne pa banda danyo mama mene an ya shew ma hankal ka da fu ka can lo selte kar ha ka to bala doctor bum mamma mi shew tijani tarihi ya Allahu akbar kan yi mamma ba wahala a kan ta targa amma ka hasara bi tuwon tale domin zolan ma ka lafiya zo zolan ma ka lafiya ke bonne yana nan propaganda ka bi ni nim tuhur mun cin sara zo na zo yamin ko ma na wa hala usa sa'idi kan mo sa tan kon jiya dan zo na ya hankala de bor ya tuwon tale ka yar ya to ashana dan ka adina puna wasu hatta ya ta yalla bi amrihi har kan duma na won salwa ta kana inna allaha ban kadama na wune a sa sayan da ba biyar ma ila min wumna la ne ma yalla kala i ati hana won biyaran cira ma ban won biyaran cira de min nan kan ne ko barga do ka ati hana yen kin kan yon bala da afi garo ma ka ci ka ci da zo ta na hankala na won yalla torun yo yalla kan zo sharaba toro bismillah وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ما دنيا نكون يعصي الشامبلا. أقول يلا بلا نولي. كان نولي لارجع سهبا كالارجع. لارجع سوق ينجني يلا بلا ونولي. kan no larga sa pa ko larga so ba bahro ke mo so mi be de borcin cinatar wo ke pa so mi be me yi ti duta so kam dir la wo yuro so mi be bohan ba ci lo ga sana so be bohan lo ga wo ke san dan zo de le ko be nyala ci le ka ta tire tar girma shehu Ilyas woni yene na fanon tuye kala be mal adalan shi kuli yim na ya mala tijani ya mala swale ni de biene de biadi ni pa ma na banon da ama ba nyela chefo no wonwura ama mo ne yego kana ci ama ka ba zama nan bo ne ka nyela bozo ka ba zama istighfar na salata ne la ilaha illallah den kan gobe to zama duma na on so ne bo istighfar ma ya ne tijani kelanta kan ya ne barhama kelanta astaghfirullah na won kan na won kelanta
ka naawun ya no ku chata kala zara na da buɣum to te da far naawun tuma tumda buɣum ma ya ka so ma daanga na buɣum yɛla ka so ya paɣa buɣum daanga na buɣum yɛla naawun buɣum yɛla biɛɣu ni chɛɣu naawun yɛla ni firawuna no nyaanga bi chɛm ti kpɛ alizanda ka yɛn ni ban zaha kpali chɛm ti kpɛ buɣum yi mala yɛn yɛla naawun shɛm to chɛla ka ti tiri ya adiini jirima ti yi kuli yɛn tam shɛli kam ban nyɛ ba jam puhiriba ka yɛnim yɛn kpɛhiriba buɣum ni ka ban pa musulin nim la wula ka ya waazu din ka yɛn niŋ ka bi tooi deei musulisi domin ŋun bɔŋɔ ŋun amma mi hali a yi mali haraka ka a bɔri ni bi bɛ di puuni a yi mali haraka a bɔri mi naa ni shɛba nyɛ chɛfuri la ka bi bɛ bi ni nyɛ ŋun yɛlli la ŋun a mali amiriya dalidama zaamiɣili mam daa bee di ka bi tooi sipiika ka o yɛli yɛltɔɣa ka wula di niŋ wula ka chɛfuri yɛn bɛ di musulmi yɛla puuni a banya ti chɛri ya pɔripɔri ganda ka zaŋ karim shɛli tin di wahala chaŋ n ti karim no gbaya wɛya ka bi ti liiga nim wɛya ka tom yɔri ti wuhi ti karim maa zaŋ li tumtuma amaa chaŋ ti di wahala ka bi zaŋ karim mali asara ka taa bindirigu free sitira free laɣadira free binshaɣu kam free ka a kuna ti chɛ karim ŋɔ zaŋ sɔŋ saboda n bɔri toon tali zuɣu ka yina ti yɛli yirim a yɛli yirim maa paɣa yino kon dɔɣiri bi yɛli kaasi ko ne de tijaani nim nyɛla chɛfuri nima ka kuli n ti doya n dihi ama ma mini an kuli ma an niŋ sitigi faari pam dama a mini a yɛli tɔɣu shɛli din pa yɛli maŋli to n zoya wuhimma aaya bee hadisi din wuni tijaani nyɛla chɛfuri nima bole nyɛ tijaani ninvuɣu so ŋun kpalla la zikiri nim ŋɔ asali ti ti ŋɔ karawa bini nyɛli bi yɛli ni kama misali ambariya ti daa fa kpɛm maa ni kpa ambariya ka zaŋ yu shɛli zaŋ tili n bala ambar tulaale yuli n nyɛli ka daa yi kana ambari tulaale nim ka bi kɔhara ma bi kɔhara tulaale nim so bi yɛli ni tijaana nam zipili waa chɛna bi kɔhara nam zipili kama naana ti tan lan puhala tuma waliyin nim mi bi kan na adiini palli bi kanimi na ni baŋsim palli mari kan yɛri tam shɛli kam shɛh abdullahi mi kono jello na wan bahamo karamo barzahi wan kana ne de neesim palli pa adiini palli n wuhiya ni baŋsim bɛla sab kura ni ka yɛ naa zafari nyɛla agbaadi pala kurigu yini tur kam bi tuo tamali ŋɔ amaa zuŋɔ ban daa tur shehu mi kono zuŋɔ ban n bɔri ni bi yɛli ni bi deegi agbaa jiŋli nyaŋ ti ba di miina an nyɛ ka bi shɛba mi gba bi zuɣu na ka ni de naa fa so daa ti na yina ti puhiriba ka bi na geeso bolimi o yuli maa ni o yuli bolimi lala afa maa yuli to n duma naa yɛni wa akimu salata zalimiya jiŋli puhimiya jiŋli wa atu zakata ka timiya zakka agbɛɛbɛ kullama awjaba salat zukira salat zakat saha shɛli kam naawuni ti kuli n yɛli jiŋli tali o tiirila zakka gba yɛltɔɣa lianna salata akbar ibadati lbadan ni domin jiŋli ningbuna ni jɛma dini nyɛ jɛma din bara wa zakat zakami akbar ibadati lmal laɣiri puuni wato jɛma din galisi nyɛ laɣiri puuni ni zakka n paya zakka nyɛ di ka naawuni ku boli jiŋli a nyɛ ko zaŋ zakka n tabili wa akimu salata zalimiya jiŋli puhima wa atu zakata timiya zakka a bayan yamma bi no lor kuli piri ka to kuli ma tabsi ka so bi yɛli shɛli ka nyɛ ti ku ka to kuli zani tijaaniya nim nyɛla chɛfuri nima ma niriba ka a bɔri naa niŋ zamba ma domin niriba ni tɔɣasiri naawuni yɛltɔɣa ka daadama nim wumdi nyaɣasimi ka a bɔri ni bi kpalimi tijaaniya nim nyɛla chɛfuri nima ka bi lahi zaŋ anfaani maa chaŋ to sa hadila daadama nim zuɣalinsi n bala ma qur'ana aya qur'ana maa maŋmaŋa a kuli yɛn zaŋ karin naa zaŋ kpɛ di puuni saha maa yɛn puugami saha shɛli din nyɛ 1 hour di yɛn puugami ka a ku tooi paaga n bɔri shɛli ka a chɛ din bɔŋɔ maa ka chɛ ka saha maa bahiri yɔli ka a chɛ a lo noli ka chɛn ti kpɛra a daadam tabi ninsali tali puuni zom naa zuɣu ŋun na min kuli yina ti kuli yɛli ni ambariya nim nyɛla chɛfuri na ŋun na min kuli yɛli to a daalifa kpambi ka a dihiri zima wa akimu salata zaliya jiŋli puhima wa atu zakata timiya zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum bin sha'a yin dansa ti yi maŋa min khairin ka di nyaali khairi tajiduhu yin yɛli a nyaai ma yin dansa tuun shɛli ti yi maŋ ka di nyaali khairi yin yɛli ashe a lahi labina yin dansa tuun shɛli bahi yi tooni ka di nyɛ zaɣ biɛɣu yin yɛli pama ni yɛli
yen yalla won sana inda Allah na won sana inna Allah ban kadama na won basirun wa yalla won zo won yabo bima ta'maluna ne yentum ne tun shama fa yujazikum bihi won yuso kam za hasan yo telefon na won tuma na won yor wa daba san yo tijani yalla bugun bihi para bon de banya won nam tama won sule rakiba Umar bin Khattab fi zamanihi ila al-Baki sai na Umar wa zaman ne ko baban barwa can Baki a Madina balanan bala wan pana fa sallama ala ahli al-Baki wan pana Baki ma ko na assalamu alaikum ya ahli al-Baki nani nan tabbata yuzi bando yengo wa kala kana yala khabarun ma tara ba'dakum wa yalla habal shaydan nan yikib nyanga ya amwalukum yanki ka ce lashal la kusimat ba politi nirba wa durakum yin islami sukinat shaban jindene wa nisaakum yanki ka ce fashal la tazawwajina ba kwalan shi abin amarya hada ma tara ba'dakum dan nan yanga bala wa yalla la fa sami'a sautan yaqulu ko gun ka ku kol shar yale bala mana walakin to ma umaru ma kaddamna wajadnahu tun dansi shɛli bahana tun yɛli zuŋo ho tun kuli dansi shɛli bahana maa fanim tam dimi tun daŋ shɛli bahana tun daa be duniya ka tum shɛli zuŋo tun yɛli wa ma taraknahu adimnahu tun mi ni daa che shɛli ka di nyɛ zaɣ suŋ ka ti bi naŋli yaa to ti bɔn kɔŋli din mɔŋɔ maa nyɛ din ti yɛlima ni na ti tan la ni yɛli wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah binshɛɣu kam yin dansi tum ti yi maŋ ka di nyɛ alheri yin yɛli Naawuni sa وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا اليهود يهود من يرميا ومي يطعم أفما أن يرسل ما أنبر لن يدخل الجنة سواء كان ينكي على الجنة إلا من كان هودا نعلم يدل يهودني ده تجاني أن تنيا لبون به بني ينكي على الجنة كمية ومية ناون نكمل نايا نسوق على الجنة نعلم يهودني لا جمع هائد بلا من كان يهوديا فقط وان كم يهودني وكون ينكي على الجنة هو الذي يدخل الجنة بلا قالوا اليهود يهودني ريال أو نصارى بيع سبين كالي جندا نعلم وين دولو نجراني نصارى من يلما لن يدخلها إلا من كان نصرانيا كدن يلما سبين كالي جندا نعلم وين دولو نرا هذا كلامهم بيتو عمبلا لما تناظروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سان شربين يرنا بنتين عن نفسه أقسم اليهود كيهود نرفق فريل لن يدخلها سبين كالي جندا إلا اليهود نعلم وين يهود نرا وأقسم النصارى كدلو نيغوتا فو لن يدخلها إلا النصارى سو بكير دن فهران وين يدلو نيغا قال تعالى ومي هو نتتان لن وين تلك القولة لا يلو وتجانيا نم يلا بوم بهم وأمانيهم بشيرم بتيهم بلا تلك القولة يتعشر بين يايا نسوكو كيال جنة شيء وين يهود بين وين النصارى أمانيهم بتيهم يشا duzo ngon ko ya ne tijani ne mnyela chafra ba nyela bon be mbala wati ha ne de bor shelen bala wor bor no ti ha shelen ma de nyela la da adam de nyela da adam ne de ti ha shelen tumna ma de be jela kanan amaniyuhum bati ha bala shahawatihim batila bu korsi za de nya jiram bala kana kul yalamba hatu burhanakum tahmiya yahujana dan wone so ko kyale janda shene tahmiya yahujana dan wone ban na istighfar salati la bin yala bu'um bihi tahmiya yahujana in kuntum sadiqin yile ke nyala banti na hawo yarma na wazan ta fahiyar ma na jarba na wazan ta fahiyar ma na jarba sahma ne sa'at shambala katlabna diwana puni to pwede kate kana diwana ne ta sura aduwa pam intire Vice President Dr. Mahmoud Bawumia na awon sonmo na awon timo nasara wayel bora polo wa paten dir wa ma wa mi manu wa zulana bra ko gana ne mal kawle ben yan tumtu chante gana ne ma ba pil chan kana ba pil chan na non be ko ka pal pibe yunum bon
naawuni tim gana nasara Amin ya Rabbi. ka tiba nasara Amin ya Rabbi. bin bɔra a du shɛli n sani ka n tabisiri yirina de tv nim bala n yi bi sohili tiba n di ba zuɣulinsi bin bɔri shɛli maa naawuni niŋmili tiba Amin ya Rabbi. naawuni di chɔɣim ba Amin ya Rabbi. bi minista nima naawuni tim ba aadalinci Amin ya Rabbi. bi deputy minista nima naawuni tim ba Amin ya aadalinci Rabbi. ka su haduwa ti majority in parliament ni minority naawuni tim ba shawar su Amin ya Rabbi. bin yan gbaa shɛli ka gana ka di tooi ʒini suhudo naawuni wuhim ba Amin ya Rabbi. ka suhuri naawuni coronavirus shɛli din bɔŋɔ maa yaanduma naawuni a nam yaɣada biɛnibu kumdi lɔɣu Amin ya Rabbi. ka chɛ ka dabisa shɛŋa din yɛn nyɛ waato biɛɣu pii bahi la ka ti tooi kpe jɛŋa puuni ti niŋ ibada din kpali Allahumma amin ya Rabbi. naawuni niŋmi lala zaŋ ti Amin ya Rabbi. ka zaŋ rediyo ŋɔ ni tv ŋɔ suhuri aduwa ti din da pala o bɛ gombihi ni ŋuni nyɛ ajiziina daabii n bala ka o lahi chɛni umura nima nin suhi aduwa ti wa baali haji mɔro naawuni zuŋɔ niŋ bɔɣu naawuni chɛli o taali Amin ya Rabbi. noma wato n paɣa zainab naawuni zuŋɔ niŋ bɔɣu naawuni chɛli o Amin taali ya Rabbi. ni na n ba siiba wahi bi zaaha maa bi nyɛla ban labi chiyaama naawuni pahim ba rahama Amin ya Rabbi. ŋuni aziziina mi wan dɔɣu shɛli kam naawuni niŋ maa alibarika niŋ Amin ya Rabbi. naawuni gulimi o daabilo ka guo ni sarati ka guo ni samli Amin. lala n nyɛli kan suhuri aduwa ti lahi gonya naawuni sɔŋmo ka puhi larigim sim Amin ya Rabbi. azi rehana na azi bintu wa bihi n bala naawuni larigim bi zaa ka niŋ alibarika niŋ bi ni Amin ya Rabbi. ka suhi aduwa zaŋ ti azi kandi ŋɔ n man bala ŋuni nyɛ n baaba shehu hafiz zaimu harakati tijaniya wa paɣa n bala n suhuri aduwa ti wa naawuni pahimi o larigim sim Amin ya Rabbi. ŋuni baaba maa mi naawuni dolimi o nyɛ vuli Allahumma amin. nti zo paɣa be kukua ʒɛatika naawuni sɔŋmo ka puhi alaafee Amin ya Rabbi. piɛɣu gbaŋ lana naawuni dolimi o nyɛ vuli Amin. ka suhi aduwa ti dɔɣiri kpɛma alhaji abubakar chɛndiba ŋuni nyɛ gp atiyu nim chairman naawuni pahimi o alaafee naawuni dolimi o nyɛ vuli Amin. alhaji abubakar piɛɣu nima naawuni sɔŋmi ba Amin. naawuni dolimi bi nyɛ viya Amin. ka suhi aduwa ti alhaji tɔɔla o be kuku naawuni dolimi o nyɛ vuli naawuni sɔŋmi bi zaasa Ilyas n da palin bala naawuni sɔŋmi o naawuni pahimi o larigim sim masa bɔharo biɛni naawuni sɔŋmi ba Amin ya Rabbi. alhaji abu hassan raizo northern region ŋuni nyɛ gf chairman naawuni chɛ ka o ti lee national chairman Amin ya Rabbi. o nyɛla health accountant naawuni chɛ ka ŋuni ti chɛ tuma maa Amin ya Rabbi. tima bia alhaji anogo sɛli daabii n bala ka o be bankum sɔchira ŋɔ naawuni sɔŋmi o naawuni ŋɔni ashara Amin ya Rabbi. tima bia alhaji jo kadir daabii n bala naawuni pahimi o larigim sim ka o lahi nyɛ contractor naawuni sɔŋmi o Amin ya Rabbi. khalifatul akbar shehu sibawai abubakar naawuni pahimi o karama Amin. shehu alhaji baba rupaila naawuni dolimi o nyɛ vuli naawuni chaɣu ti belo chaŋ ka tiŋa Amin ya Rabbi. n yɛb zaamiɣili mam naawuni nyaŋmi o yɛla naawuni pahimi o bukata malibu Ya Rabbi. shehu alhaji baba duwa naawuni pahimi o haske Amin. ti daalifa nim maa zaa naawuni pahimi ba karama Amin ya Rabbi. n daalifa ŋuni nyɛ doctor abdulaziz zone ambariya naawuni pahimi o alaafee Amin ya Rabbi. loori kam din be wa ningbuna ni nahindo naawuni vuumili ka che o afa nim bala ban bɔŋɔ nim nyɛ doctor nima Allahu akbar. a kari a le doctor ka bi to yɛri yɛlimaŋli ka gbubi ʒiri a chɛ doctor talima di so to naawuni dolimi o nyɛ vuli dakaatir maa zaa naawuni wuhim ba yɛlimaŋli ka bi dolli annabi dɔba dahali barika naawuni sɔŋmi ti ka nyaŋ ti yɛla zaŋ ti ti tima bia akbar wato o bɛla vice president office ni naawuni timi o wan bɔri shɛli naawuni nyaŋmi o yɛla tima bia alhaji rasidi cop naawuni dolimi o nyɛ vuli naawuni pahimi o nasara ka suhi aduwa ti afa fuse n ti pahi afa hadija nima doro ŋɔ zuɣu ŋɔ ti mini ban di yɛn ʒiya niŋdi tabsiri naawuni pahimi ba larigim sim naawuni nyaŋmi bi yɛla zaŋ ti ba ti ti zo paɣa so be dungu paɣa puulani nyɛ o ka o bɔri aduwa naawuni sheemi o ni alaafee wa dabisa yi paai naawuni baligim dɔɣu maa to aduwa maa dahali barika paɣa puhinim maa zaa naawuni sheemi ba ni alaafee bisimila فريدا عديم الشكل في الهرم فائقا متينا قويا عاليا كل من يقوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله قويا على حمل الأمانة ناشط صحيحا ومنصورا من الأرض والسماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بهالة مبارك فعال ونيل بلا إحصاء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سديد الرأي غير مغفر مطاعا ومقبولا تناوي العصوان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تصاحبني منك العناية دائما فيمضي قضائي في الوجود ولا أعيان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سكفت بذكر المصطفى الخلق كله وقد شكروا سعي فعادوا إلى الحسنى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كاموس الشريعة والحقيقة شيخ إبراهيم القولاني نعوكا وكرامة بسم الله. فريدا عديم الشكل في علم فائقا. شيخ نويا نبي صلى الله عليه وسلم فريدا وكونيو النبي يلا وكو سوكان بهوزو دزو علمنا نسال تلبلو أهديا يو دزو كديوانو كوين أبا أكان تكو أهدية أبا وما بينا تنبرا أهدو بينا الله أكبر. دزو سها كنزو أما وين لبو نو بانسا شام نبي يلا فريدا وكونيو وين يو وكوما عديم شكل okong de mal ka yele anam mal nyela kaza waka fil ilmi bansam pun fa'ikan wa dumba matinan wato ya polo kenci cibugin yo kawiyan ko tom ya yalana galiban wunyanda kullu man yakwa mun kam yel no mal ya to anam nyela wunyando la kana wonto na'am دروبا شجاعا في سبيلك دائما. anam nyela duruban mun yarta ko mun charta ko be shuja'an wanyala bidibga fi sabilika asolin wa puni da'iman yundu wuntan wanyala bidibga masunan anabnyala bunguso mahiban ko nya jirlana wabiha wa puni la yakil wa bi'lira wala ya'ya atafa tafsir ba da zanyala yin wa bi'lira na'am قويا على حمل أمانة ناشطا. قويا أن محمد يلا يالن يو على حمل الأمانة أمانة قوم بولن يلا يالنا ناشطا ممن يمبو صحيحا على في لن يو ومنصورا ولا هنيا بن سون بسو من الأرض تنبان بوني بسون دومي وسما زوسا كبسون ركيبا بصيرا لا يخان بحالة. ركيبا أنم يلا ونقولي basiran anam yala ŋun yara la yuhanu bi halatin wa biha wa funu baba nan do ha enci mubaraka af'ali wa tuma yala dan mal al baraka anab tunu kam al barkan yara funu wa nailin nabtini bila ihsadan ka kalle سديدا رأي غير مغفل. gaira sadidan anam yala ŋun je dede ŋun zan tuhe sadidan ra'ayi ko hankal baza tuhe gaira mugafalin wa falan wun tamda annabi mun tamda madan ta hal ko zama ko za wun jan sharaka da bai kanan sallama kayina te inde sambanne jama pun sai na bawa kadar umar biyane ka so bene ka bada bona zuriya deno ka ba za ha fonjiya ka zuriya deno won tijana ta boha na no wala annabi ale tamme be ko bola jama mun yan ba tamdo ba bo mun to de me pun yenga nan jama raka da ba ka zan ta puma anam won ba sena ba ka asora ka zuriya de ne yesa ma yen man bala wona e won kan zama pora ka da ba pa kanan kable kanan sallama so subhanallah ta sahama zuunan bala dan zo gera muga fara palan won tamda muta'an wa yara ban dole so wa makbulan kala hadiro ya tu'a tutawuni asma kana won wiya na won wiya tin mi sharin ya pe wai ko yin ya kuma kar za hanya dan sa'atu wa kaduru
na on pian to shehu da hal barka diwane abiyat sama dem biya funu kala nyela shehu sama zan pa rasulullah wa na on pian to da rahman na on tum taala fi kan yan to yala zan te rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima aghlaq al-qatil lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah anab tuntale bonye anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo tida milula bilal be makasini dumbongo za nyala anape nyara kawum de shale dagbanlene ada punye sini ngo selmen selene larbu genjale de bala pam pumpongo dagbanlene wula ko yalngo lahkane amama wumma ulema ya adaba biya juma kan Jelmenu hu bal nya juma jelma la labiya yuhema ne katukubi ana wonte pi ni verso titina kalalamani katinan imani muhammadu na wuntumu ngunin tu lalayiko na wunin tam muhammadna no tinye nan bozuru banti tiyan nan la bin shal tiyanum na bani tiyan kula muhammadu Komia Elkwan anam ni zang zaliam bongo Dili kilir paba Dilir ya bebe Ben nin kurgu Tumiela nin fosha bantuya Ben karya yi Bansui dari ziki Zang le karya buntuba Ani nyele ben kwara cassette sutu akam ne da. Disa problem ale be Kuitire production. Wale pa ko kurungo shege 2. Ani be lo shepelo kam ka wum de molongo. Ayada dale Muhammadi yala. Kime sini ngo ntidi amfani ka kpanse karatabina. Anap tuntale. Songo musulense.